Imma it was a joke. Ma immaġinajt qatt illi ħatkun realtà dil-ħaġa. U ma rridx jgħidilha fuq it-telefon imma being my nanna li persistenti ħafna baqgħet tinsisti. U għalla għatila r-raġel. Dak kien kliem il-pulizija. Għax id-dadu il-mami tiegħi lovebirds. Literalment, of course, tant irribellajt illi sirt bulijien. U għajd li x'tagħmel waqt li tqaxxar xahar? Xi tħoss? Inħossni. Sorry. Għal meta qed naħi l-passat, terġa' taf kif temminnek ngħidlek I'm very grateful b'kull trophy u achievement imma dak is-sodisfazzjon. Ta' meta dak li forsi jistejder naqra impossibbli jsir possibbli. Peress li jiena nixtieq ħamar għax kelli ħamar Kiena kelli ħamar bil-boċelo dal. Gillian Attard, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.